Dobrodošli, moje ime je Sanji Zeković, a ovo je prva epizoda kako snimiti film. Danas je lako biti filmmaker, ali i teško. Lako jer su kamere jeftine, može se snimiti sa smartfonom, tabletom i ostalim uređajima koji na sebi imaju kameru. A teško jer oni koji žele da budu filmmakeri obično ga ne shvataju ozbiljno. Govore da se mora završiti škola za to, a to nije tačno. Naravno, filmska škola ima prednosti što u startu dobivate kolege, dok samouk to je teško. Većinom poznati režisera nisu završili filmske škole, kao što su Quentin Tarantino, James Cameron, Christopher Nolan, Robert Rodriguez, Steven Spielberg i mnogi. Počeo sam se baviti filmmakingom prije jedno 6 godina i nisam imao od koga da naučim, osim na YouTubeu i Googleu. Naravno, YouTube veoma malo ima tutoriala na našem jeziku, pa sam učio od stranih kanala. Prvi od njih je veoma poučan i zabavan, film Ran, ali kad počne pokazivati nove kamere i instrumente, meni je suze krenu na oči. Zato sam odlučio da na ovom kanalu pokažem što sam naučio ovih 6 godina i da naučim vas koji želite da znate o filmmakingu. Želite snimiti svoj prvi film? Postati filmmaker? Ja ću vam pokazati neke stvari. Broj 1. Nije važna kamera, njezin kvalitet. Iako je dobro imati dobru kameru, ali na početku to nije toliko bitno, već pravilo trećine. To je jedan od temelja filmmakinga. Pravilo trećine ili rule of third je podijeljen ekran u 9 dijelova, 2 linije uspravno i 2 vodoravno. Pravilo trećine je svugdje prisutno, u filmovima, spotovima, video igricama, slikama itd. Uzmite sad neku sliku, bilo koju, i vidjet ćete da je baš ona rađena prema pravilu trećine. Jer kada to uvježbate u svojim slikama ili videu, izgledat ćete kao profesionalci. Pod broj 2. Naučite tehniku snimanja s kamerom. Ja ću vam pokazati osnovne tehnike, a tokom narednih tutoriala ostalo. Osnovne tehnike snimanja su extreme wide shot, wide shot, medium shot, medium close-up, close-up i extreme close-up. Kada to naučite i upotrebite u vašem snimku zajedno sa pravilom trećine, i eto vam prvog profesionalnog videa. Ali još nije prvi film, što vodi do trećeg i posljednjeg savjeta ovaj put. Broj 3. Naučite pisati scenarij. Scenarij ima veliku ulogu u filmmakingu, bez njega nema ni filma. Kako napisati scenarij? Ima mnogo tehnika i trikova kako što lakše napisati. Sada ću vam pokazati jedan od njih, to jest strukturu scenarija, koji je osnovni, a kasnije u narednim tutorijalima ići ćemo detaljnije. Prvo napišite 3 akta. Akt 1, 2 i 3. Akt 1 je početak, akt 2 je sredina i akt 3 je kraj. U akt 1 napišite kako ćete početi s pričom, upoznavanje likova. U akt 2 početak problema, suočavanjem s tim problemom i ostalo. Dok je u akt 3 posljednja borba i kraj. Sada kad znate osnovnu strukturu scenarija, sada ću vam pokazati kako izgleda. Naravno, na početku možete pisati onako kako ste naučili, kako vam je lakše, dok se ne naviknete na originalan scenarij. Ali ja vam preporučujem da na početku učite pravilno pisati, što će biti odmah u drugoj epizodi kako snimite film. I to je sve za ovaj put. Nadam se da vam se dopalo. Ako imate nekih komentara ili pitanja, ostavite dole u komentaru i ako želite da pratite naš kanal, kliknite na subscribe kako biste prvi vidjeli naše ostale projekte i prvi naučili o filmmakingu. Hvala vam na pažnji i do narednog gledanja.